Америкатәи журналист, аетнограф, апрофессор Пола Гарб зқьи-шәи ԥшьыни ҩба шықәсазы далгеит Москватәи аҳәынҭқарратә университет аҭоурых факультет антропологиатә ҟәша. Аԥсны хәыҷқәа рааӡара изкны адипломтә усумҭа нылыхьча ашьҭахь арадиоҿы еиҭагаҩыс аус луан. Лара изныкымкәа Аԥсны даҭаахьан, асовет Америкатә агеронтологиатә експедициақәа дрылахәын. Аԥсуаа рықәра ҭҵаауа ареспублика ақалақьқәеи ақыҭақәеи дрылаланы абыргцәа дрыҿцәажәон. Ианылҵит шәиҩыни жәабарҟынӡа аиҿцәажәарақәа. Пола Гарб Аԥсны дицырдыруеит зқьи-шәи ԥшьыни жәыфба шықәсазы иҭыҵыз лышәҟәы ақәра ду змоу ала. Иара кыршықәсатәи Аԥсныҟатәи леекспедициақәа ирылҵшәоуп. Аԥсуа быргцәа рықәра-нҵыра аҭҵаара лдипломтә усумҭа иашьаҭахеит. Пола Гарб иазгәалҭон ақәра-нҵыра ацәеижь аҿакәым, ахаҿоуп иахьыҟоу ҳәа. Лахьынҵаҿы лыԥсҭазаара зегьы лнаукатә интересқәа зегьы Аԥсны иадҳәалан убас иҟалеит. Лара лразҟы иалан Аԥсны, ҳарагьы ҳразҟы далан аетнолог аҵарауаҩ ҳажәлар ирҩызаз, ҳажәлар хьааз иахҳахьуа здыруаз, ҳҭоурых бзианы издыруаз, лыԥсҭазаара зегьы Аԥсны иазкын, Аԥсны дазхәыцын, шықәсык Аԥсны днымаауаз ыҟаӡамызт, ҳаетнографцәа ҳҵарауаа дрыцхраауан, дҳацхраауан, ҳполитикцәа дрыцхраауан, Аԥсны ҿахәылҳәон. Иҳәон лара сара сыхәҷқәа, абри Аԥсны ианҭысҵа ашьҭахь сара сыҷкәынцәа абас исааӡон аԥсуаҵас ҳәа. Ирацәоуп Пола Гарб Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатәи еибашьра анеилга ашьҭахь Аԥсны ҳәынҭқарра ашьақәгыларазы аҳәаанырцә иналагӡоз аусмҩаԥгатәқәа. Усҟан лԥеи лареи англыз бызшәала ирыҩуан Аԥсны иазку астатиақәа, адунеи зегьы аиаша ҳарц. Аконференциа иалахәын аҵарауаҩ лҭаацәа. Урҭ ркәаҵанӡа инеит иҟаҵаз ажәахәқәеи анҵамҭақәеи. Пола Гарб лԥа Андрей Даниленко еиҭеиҳәеит иан аԥсуаҵасла дшылааӡаз. Мама нас воспитывала одна, поэтому чаще всего она нас в экспедиции брала с собой, поэтому мы с детства ездили не на курорты Абхазии, а в сельскую местность, жили в сельских семьях, и, конечно, это оставило очень яркое впечатление. И с тех времен и мы тоже прониклись ее любовью к Абхазии, к абхазской культуре, к гостеприимству. И для нас с детства мы воспринимали Абхазию не курортную, а Абхазию как культуру, как очень добрый, гостеприимный народ. Пола Гарб лыԥсҭазаара далҵит ҩ-нызқьи ҩажәи-ԥшьба шықәсазы, хани-жәи-бжь шықәса дшырҭагылаз. Уи ҳажәлари ҳнауки рзы ицәыӡ духеит. Ҳажәлар рхьаа рызхьааз, ргәырҩа рыцеиҩызшоз, хылҵышьҭрала иаԥсуамыз, аха гәыла-ԥсыла иаԥсуахаз. Пола Гарб лыхьӡ ззымдыруа Аԥсны хьынӡанаӡааӡо уаҩ дыҟам. Лусумҭақәа хәы-змам цхыраагӡоуп аҭоурыхи аетнологиеи знапалаку зегьы рзы. Гәында Шьауаԥҳа, Камила Џьапуаԥҳа, Аԥсуа телехәаԥшра.